Hello mga guys, mga Inday, mga Dodong. Kay Sabado man karon no, mo ni karon ang ganap ni Inday sa balay. Maglimpyo sa atong kusina, ang hugas day ko ana sa akong tulanan sa plato no, kay di man gyud kada adlaw nato mahugasan. Muna karon nang hugas gyud ko ana kay magkan-aw na ko no di na gyud ni maayo da man gining hugasan kay makita hugas sa plato niya ang gibutangan sa plato. Walay hugas. Dapat ato sa ning kaliguon kay para pun nga dili tam tuman ang atong tulanan sa atong plato ba. Samtang naglimpyo day ko ana guys, nagdako ang akong una na kay Sabado maron digid ko mahimo ba nga kanang ako ra bitay maglihok no nya ang akong mga kauban sa balay magurong lang manang ako diha dapita guys pertigyo na akong nakayaw-yaw kay di ko gusto bitaw no ang akong mga anak maghinanaw lang sa trabaho ba nya mo na diha nanuol din na silang Angelo ug si James kay mo man ginay permi na ko sa suguon sa plato unya ato na pong gigayran sa pagpanghugas kay para pud bang mahumandayon ang trabaho sa balay ba pero nagagi pud og yaw-yaw ang inana kay wala gyud kaagwanta ang inahan kay paminaw na ako nga wala naman ni kuan sa ilang trabaho dum imbis unta nga maghugas sa plato wa day nang hugas sa plato mo jud papel ato isig ginahan mo magyaw-yaw gid usa ta una ta maglihok sa kada adlaw dapat na agi tay magputak-putak yun ang atong baba basta adlaw na sa ting hugas bulahaton sa balay pero tig yung yaw-yaw nako yaw-yawan jud nako na sila diha lapit sila tanan astang maguwang nga babay yaw-yawan nako kay wa na gid murag ug di na to gayran dili gid na hapsay nga to ang bulahaton sa balay ug di na to gayran nga upasagahan lang nato nya kita ray mo buhat no mag-anad dili na dayon mo lihok kay makaingon man dayon si mama ra bitay ni buhat siya lang anak di bitaw ko gusto nang akong anak no nga inana bitaw magtinapulan gusto jud ko nga mulihok manang kitang inahan pod ug musugod sa atong anak dapat makita pod nila nga kita naglihok pod kay para kita pod sun-on ta nila unsa atong gibuhat no kay ug tapulan sad ta tinapulan sa atong anak di man lang sugot-sugoon dapat kitang ginikanan kita man ang ilahang sumbanan aw kita dapat nakita pod nila nga kita naglihok pod dili kay nga pulos lata yaw-yaw sugo dito sugo diri dapat makita pod nila nga kita nitabang pud ta kay para pud sila makihol og maaptik pud ang ilang lihok dili kay sige latag panugo nya kita nagurong mo na gayran jud nato labi na si Angelo guys usahin mo balibad man gina basta ako lagi magtuko ang lihok na kay imbis akong giyaw-yawan si bunso ra taon niyang manghod nga babay pagkuman niya nga pagkakita niya nga nagsige yaw-yaw ang iyang mama ni duora din na siya diha nitabang wa na ingna nga tabang diri ibaw man siya nga nasuko na iyang mama mo nang nitabang na siya diha sa panghugas sa plato kay mahadlok man na siya pud inisog ko magsipog ka suko ikaw man ana kay magkuan din na sa sakuan no nga kanang mahawasan na bitaw ko no maluoy na lasag ko kay usahay ako amaman na kanang mahawasan ang sapot sa mama nangin din siya nga muhaghag din na siya sa kuha nang usahay mahawasan lang sa atong sapot kay nangakuha ang Angelo makapawa sa hay sa sapot kay ilang lingawon man din ang mama nga pagkahuman diha upang hugas ang kani akong babae nang limpyo din sud sa balay nang nilhi ang gapos sa mga abog-abog nya pagkahuman ang kanang banggira iya po nang gisabunan yan ang gihugasan ang kuan lababo yan ang gibutangan og kuan sabon mo na siya bubuan iyag powder nga gitapuhan dayon ng sabunan para malimpyo pod ba pag human ana niya panghugas anang lababo iya din ang gikuha dito kana akong gihugasan nga kabinet sa plato ug iyang gibutang og parang mahanip to ang mga plato nga among gipanghugasan nindot kay paminaw no basta man tinabangay lang gid sa trabaho ba bitaw dili gid ka sa puton ug permin lang gid dali ra gid kay human ang trabaho ug magtinabangay no di gid mahimo ang inahan og dili sa puton ug di magyaw-yaw wa gid perfect nga inahan nga dili magyaw-yaw no magyaw-yaw gid ta pag man nagluto day ko anak sabaw kay para makakaon na sila okay maminat pa kay magluto ni kaman ana manlaban na pud ko ana niya katag-taod pamagkaon ato na tayon ko sa atong labanan garirat na kutog thank you for watching.